Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti bakunzi bavandimwe, muryango mugari wa Kivu Network, nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro. Turi ku mugoroba w'itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa 2026, tuje kurebera hamwe uko vyari byifashe ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Congo. Ni intambara rero ikomeye cyane yiriwe mu bice bitandukanye, dore ko mu gice cya Minembwe naho hari imirwano ikomeye cyane, ndetse byanarangiye kariya gace ko muri za Minembwe hafi yaho hafatiwe agace gakomeye cyane kari mu marembo n'ubundi ya santire ya Minembwe kabisa. Tugiye kuba rero tubigarukaho turebe hamwe uko urugamba rwari rwifashe, turifasha n'ubundi bimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane byakomeje n'ubundi kugenda bishyira hanze aya makuru, kandi turifashisha n'ubundi n'ibyo imboni zacu zaduhereje n'ubundi ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo muri rusange, dore ko ari benshi nabo tugenda twifashisha kugira ngo baduhereze amakuru y'izina ya nyayo ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Urumva rero tugiye kugaruka kuri byinshi kabisa, turabwira uko ibintu bikomeje kugenda byifata kuri kigo cy'imirwano, dore ko amakuru akomeje kuba menshi cyane, dore ko mu gace ko muri teritwari ya Mwenga nanone FRDC, Wazalendo ndetse na FDNB bongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe, dore ko bongeye gufata akandi gace n'ubundi kabarizwa aha ngaha muri teritwari ya Mwenga muri sheferi ya Rwindi kabisa. Agace ka Kasika bamaze kuba bakibikaho. Ese byagenze bite? Byose rero turaza kuba tubagezaho ko byakabaye kugira ngo mubashe kuba mukurikira akantu ku kandi ku bijyanye n'umutekano, politike, diplomasi, dore ko ibintu bikomeje kwifata nabi ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23. Igisirikare cya leta ko gikomeje kugenda gikaza ibirindiro byacyo ndetse no gukaza imbaraga ku kigo cy'imirwano muri rusange. Turagaruka no ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 bamaze kujoininga cyangwa se bamaze gusoza imyitozo, abagera mu 7500 baje guhangana na FARDC. Rero mbabwira ko rero n'ubundi bimwe mwagiye mwumva ko intambara n'ubundi muri kano gace yabigiye kwitagaraka kanya, ntago bishoboka ari uko kubera ko murabibona ko n'ubundi umubare mwinshi wo ku rugamba bikomeje kugenda bigaragara, kandi biragaragara ko n'ubundi nabo barimo barashaka kuba barwana ku buryo budasanzwe. Turaza kwerekeza mu bice by'i Bukavu ndetse no mu mashyamba yaho imirwano yari hari. Byagenze bite? Ese izi nyeshyamba zatakaje gute? Impande zombi zatakaje gute? Byagenze bite? N'ibande bagininze? Ibyo byose tugiye kubagenda tubinyuramo twihuta cyane kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ku butaka bwa Kongo muri rusange. Reka rero dukubite tubangura amakuru yacu tuyahere mu gace ka Cafunda muri teritwari ya Mwenga. Rero nyuma yuko FARDC igeze muri kano gace ka Cafunda, nyuma yo gutsinda M23 ku munsi w'ejo, ubu ngubu bamaze gufata agace ka Kasika kabarizwa muri teritwari ya Mwenga, nako kakaba rero kaba muri sheferi ya Rwindi. Ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakomeje gutera imbere mu gace ka Cafunda nyuma yo guha M23 igihombo gikomeye cyane, dore ko bari bivuganya abasirikare barenga muri za 20 ku munsi w'ejo kabisa muri kara gace ka Cafunda ubwo bagafataga. Nyuma y'intsinzi rero FARDC yahise yerekeza mu gace ka Kasika, naho ihacana umuriro ku buryo bukomeye cyane kuva amasaha mu gitondo cy'itariki kuva amasaha mu gitondo saa 12 za mu gitondo kabisa barimo barwana kugeza amasaha saa 10 z'umugoroba, dore ko ari naho bagendaga nyine bahagarika amasaha 3 batarwana, nyuma bakongera kubura imirwano nk'uko musanzwe mubizi. Bagenda barwana bakongera bagatangira bagakomeza kabisa. Kano gaciro ka Kasika byaje kurangira n'ubundi igisirikare cya FARDC cyo cyamanukanye intwaro zose zigifite muri kara gace ka Mwenga zari zamanutse, harimo ibikoresho biremereye cyane, ibikoresho by'ikoranabuhanga bibasha no kujaminga drone ku buryo niyo zakoreshwa zitabasha kuba zarasa hafi y'aho ngaho abasirikare ba FARDC byari bihari. Bari bamaniye rero ibikoresho n'ubundi ibikoresho n'ubundi biremereye cyane by'intwaro za artillery cyangwa se z'intwaro zirasa kure, zirimo za BM4 za machine gun za 12 ndetse n'izimbunda zo mu bwoko bwa BM21 zose zari zihari, ndetse na za Katyusha. Iyi minwa 12 zose zakoreshejwe muri kano gaciro, bakakubwira ko abasirikare ngo barenga 30 aba AFC M23 baguye muri kano gace ka Kasika kugira ngo rero FARDC igafata nayo yatakaje abasirikare bagera muri 6. Urumva ko rero uyu munsi none urugamba rwari injyana muntu muri kara gace. Rero mu rwego rwo gukomeza ibikorwa byo gusubiza umutekano
no kwirukana burundu imitwe yitwaje intwaro muri kano karere ko muri Mwenga. FARDC iracyakomeje n'ibindi bikorwa bya gisirikare kugira ngo irebe ko yakomeza no kwigarura n'ibindi bice muri rusange. Urumva rero ibintu ntabwo byoroshye ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 muri rusange. Reka rero tuhite dukubita tubangura twerekeze mu gace ko muri Bukavu, mbabwire uko Bukavu kugeza aka kanya bihagaze. Bukavu rero mu masaha ya kare harimo imirwano nk'uko twagiye tubigarukaho tubireberamo, nk'uko twagiye tubibatangariza amasaha mu gitondo. Hararamukiyemo imirwano gusa niyigeze itinda kuko FARDC n'ubundi yakomeje kugenda ihisomo rikomeye cyane izi nyeshyamba za AFC M23, dore ko byaje kurangira n'ubundi batakaje M23, kandi FARDC ikomeje kubinjirana cyane muri bice byo muri za Panzi, muri imisozi ya Panzi kabisa, hano muri za Bukavu n'izi nkengero za Bukavu bakomeje kwinjira ku bwinshi, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byo biracyakomeje kuza ku bwinshi hano muri kino gice cyo muri za Bukavu, hano muri za mu gace ka Essence. Nanone rero ibikoresho bya gisirikare biracyarimo birazanwa, ukibaza ati se ibikoresho bizanwa bidagarara iminsi ikaba ibaye 5 birimo birazanwa nyuma yuko bafashe kano gace iminsi 5 irimo. Urabona ko barimo barazana ibikoresho buri munsi kabisa. Umuntu maribaza ati se, wakibaza ati se urugamba rugiye kuba rwaba ruhagaze rute mu gihe n'ubundi FARDC itari kurekera gukora deployment y'ibikoresho bya gisirikare, kandi kagaragaza ko nayo yiteguye kuba yakora igishoboka cyose ngo yirukane izi nyeshyamba. Noneho byarenga kuri ibyo ngibyo ukahita uterekaho n'ubundi igisirikare cya M23 nacyo gikomeje kugenda gikora deployment idasanzwe mu rusange. Ibintu ntabwo byoroshye kabisa, urugamba rugiye kuba rwahindura isura mw'abantu mwe hano muri Bukavu. Inyeshyamba za M23 zigiye kuba zagatora kabisa nk'uko rero bigaragara muri rusange. Reka rero tureke gutinda hano za Bukavu kuko amakuru y'ahanga muri kano gace ka Bukavu nuko yemeza ko ingabo z'abarundi FARDC na FDNB bakomeje gutera imbere ndetse no kwa advancinga ku buryo bukomeye cyane, bihuta ku muvuduko wo ku rwego rw'ejo cyane muri bino bice byanga muri Bukavu. Nk'uko rero myivuga muri za Bukavu, ngiye kuba nababwira ko hari umuhanda werekezaga wavaga muri za Bukavu werekeza mu bice byo muri za Minova wamaze kuba uba cut off cyangwa se wamaze kuba ucibwa. Byagenze bitereka rero mbibabwira nabyo byose, nyine kubabwira uburyo FARDC irimo iritwara muri kano gace kanga muri za Bukavu, uburyo iri kugaragaza ko igiye kubahereza akaga gakomeye cyane kuri izi nyeshyamba. Amakuru rero angera avuga ko akaga gakomeye cyane muri za Minova ku barwanyi ba AFC M23 kabagezeho. Ati ubu ingendo zahagaze burundu hagati y'umujyi wa Minova n'imijyi ya Karungu, Nyabibwe hamwe n'uturere tuyikikije. Ibiro byatewe no gusenyuka ku kiraro cya Mubimbi egerere Buganga ku muhanda route nationale 2 uhuza Minova Karungu ugakomereza i Bukavu. Murabyumva neza, uyu muhanda ukomereza Bukavu uhuza Minova ugahuza Karungu ndetse ukahita ukomeza mu mujyi wa Bukavu. Ubu rero ahangaha hose aba cut off kuko harimo n'ingabo nyinshi cyane. Uretse kuba cut off, ubundi ahangaha ikiraro cyacitse cyari ikiraro n'ubundi gisanzwe cyaranegekaye kabisa, cyashishwagaho ibikoresho by'inyeshyamba za AFC M23 byinshi cyane bivuye muri za Bukavu, bimwe bivuye muri ibice byo muri za Minova ndetse na za Karungu byerekeza muri za Bukavu nabyo, ariko ubu ngubu ntago birimo birakunda, kandi FARDC hari ahantu yamaze kwataka, yamaze kwakaba. Buri rero kugeza aka kanya M23 kugira ngo yadvancinge noneho ikuri ibikoresho byayo mu mujyi wa Bukavu bijyana ahandi biragoye, kandi urabona ko inzira zose zifunga umujyi wa Bukavu zigaburira umujyi wa Bukavu zose zirimo ziragenda zifungwa kugira ngo izi nyeshyamba bazinigiremo hagati, babanze bazicishe inzara, ikindi bazikubitishe n'ubundi urugamba n'ubundi rwihuse cyane baturutse mu mpande zombi. Urumva rero ahantu hose barimo baragenda bazigotagota, bakora ibintu bitari buze kuba byakoroha kuri izi nyeshyamba za AFC M23. Reka dukubite tubangura twihuta cyane kabisa, tugaruke mu gace ka Karingi aho FARDC rero yaje kugaragara hano hafi na za Minembwe centre. Kano gace rero niko kari hafi na za Minembwe centre, kari mu marembo neza. Kano gace ka Karingi rero kaje gufatwa na FARDC kuri uyu munsi wa none, aho rero twirwanaho ndetse n'ayo makuru batakaje ibirindiro bitari bike ndetse banatakaza n'abasirikare benshi cyane kubera ko hakoreshwe na kajugujugu muri kariya gace.
irasa ku birindiro bibiri by'inyeshyamba za AFC M23 nabyo byatumye kano gace ka Karingi bagatakaza ku buryo bwihuse. Ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije ni FDNB igisirikare cy'Abarundi ndetse na Wazalendo zagaragaye mu gace ka Karingi nyuma yo kuhatera ibitero, nyuma yo kugaba ibitero ndetse no kuhatera amabombe akomeye cyane. Kano gace rero kari hafi y'agace ka Minembwe Centre dore ko ari mu marembo neza. Ni kuri uwa 10 rero kafashwe Gashyantare 2026. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iki gikorwa kiri mu murongo aho gukomeza gushimangira umutekano no kwagura ubugenzuzi bwa leta muri ako gace. Ingabo za leta zikomeza kugenda zagura ibirindiro. Ni muri icyo gihe rero haravugwa iyongera ryikomera rya AFC M23 bigaragaza ko imirwano ikomeje no mu bice biyegereye muri za Minembwe. Biragaragaza ko rero M23 nayo irimo irongera imbaraga kuko mwabonye ko abasirikare benshi cyane kabisa basoje mu gace ka bungutse M23 yungutse abasirikare 2500 basoje imyitozo ya gisirikare. Bigaragaza ko ibintu bitaruze kuba byakoroha. Ni muri gace ka Canzo muri teritwari ya Rucuru muri rusange. Rero Sultan Makenga nawe yarahari mu gupasinga kwa abasirikare bose bangana gutya. Urumva ko n'abasirikare benshi bagiye kuza ko guhangana na FARDC gusa nayo iritari ndetse irimo irarukirita n'abandi basirikare nayo kugira ngo ikomeze itanga isomo rikomeye cyane. Kambashimire cyane kandi nkomeze no kwifuza kugira ibihe byiza.